ifite ahandi amateraniro, ambwira ati ariko ndagerageza mu gitondo nzinduke, ambwira ko amateraniro aba saa 3. Ndamubwira ati ndagerageza uko nshoboye ndebe, kandi nagerageje. Saa 2:45 narindi nashitse, mubonye nijoro ubu nyine mubibaze gatoto, ariko nje nashitse kare. Nashitse kare amasaha ntawe nigeze nica, ariko nta nayo twishe kuko n'ubundi aba yagenda ntituyagarura. None rero muhagarikiza yambwiye umwanya turi bukoreshe, mureke tuwukoreshe dusoma ijambo ry'Imana, umwanya aduhaye kugira ngo tuwukoreshe neza. Igitabo c'Abami ba Kabiri, ndashima ku bwa Pasiteri Samson